iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo abandi bakiri mu mashyamba, wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira bukayiririmba bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose, bisha abantu ku manywa y'ihangwe. Ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, ntibiraho ntazi ibyo ari byo, bemera human rights za bamwe ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera? Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica? Byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe? Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe. Muribuka abacu twatakaje, ni byiza ko ngiye kubivuga tugana muri uku kwezi twibuka kwa kane. Ababigizemo uruhare batari Abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta urw'Abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo, niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo, ndetse
banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire. Ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo wo kudapfa ntukire, ibyo ukagomba kubyishyura. Bisa bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho. Biraza kutuvuna. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni ukwitegura, ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura. Rwose ntibikatubemo. Dukunda Grace TV canke DJ Ira izina ry'akazi. Icambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa abo mukorana hafi, abo mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi no kubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event, kariya kazi kuje ubyina nanje ndi mu baje bakuvyinisha. Ikindi canshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro ni ikintu kidasanzwe cyane. So icifuzo canje kwari kubasaba nationalité y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Murakoze. Ababishinzwe hano babyumvise? Ni bande bireba? In principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki?